di sisi utara lapangan. Saudara ke lampiran pertama.
kepada Sulawesi dan kepada piala untuk diberikan kepada US BPS Sulawesi. Terima kasih Mas Roni dan kami mohon kepada Bapak Supriyadi ampunan kepada juara 2. Terima kasih Pak Gubernur. Untuk maju ke depan dan kami mohon kepada Pak Narto selaku bendahara umum Asosiasi Klub Bola Voli Kabupaten Tuban untuk memberikan hadiah kepada